Sauti Sol. Sauti Sol bawete wakati itanga Raila Odinga na Yes, kwa kiama Azimio. kia Azimio. Ndio bocheza rimbo roba te boreti. Exactly. Niliona hiyo statement. Kuna yani tupetipeti. Ni pesa kuchoa mbecha. Kauka ndio rimbo roba baina rimbo ruru etana. Aba uchoa mbecha na kweri mbecha. Baba jiona. Ile strategy. Egio watu ya mbecha kia kuitwa no uchoa mbecha chio woka nyumba na hupati. Ukia kuitwa no ng'ang'ene sana. Yani no kwenda woka nyumba either nyumba ku nyumba biashara na mbecha ite kuingiana yani madhabo yate kuingiana no ntunjire no kure abisi rutere ruru ngino kwenda kura kale pande ingine unashanga utatoa wapi ploti. NCBA Bank bena mubango bakureterete yo hakikisha ate wewe uko na kwako. Yani uwe na waku kana maybe uenda kaploti umejenga bobango yo bare yoita NCBA home loan. NCBA home loan bare wokera nyumba na 105% na wede ya loan yeje bakwa na 11.9%. Hakuna mali ingine oko na interest ya ndebururu miaka 45 ukure na 11.9%. Dekwira atiri akwethira no kwenda woka nyumba maybe yotena ka ploti NCBA watagaramia ploti eta woni mbeti ya nawe yobere na wakupatia 70% ya ploti era wete wore ploti uberete je ba wokira nyumba 100% wanagaramia kila kitu alafu baadhi ya kuweza sasa anza kutulipa sasa pole namna hii kwa kaita kama miaka 45 unalipa pole. Pole. Speaking of kulipa pole muthikire kinya Safaricom benalipa mdogo ara ukujukithimo ya smartphone uketa nambere gukara online na mantu ni internet na mwerekerana internet mantu kathumba je karika mutandao na gwatuka no kwenda ku upgrade wethero kinyago ina thimo ya smartphone inya *544*5# wetakira option ya lipa mdogo mbugo renda thimo ya Neon Pro kana Itel 42 ukethirwa ukiria deposit shilingi 500 punch yake ukaraga kibaunde ni ntuko no kana smartphone ugeta nambere ugitumagira hiyo simu inakuwa ni yako gwatuka no kwenda thimo muthemba jo Tecno Spark 7 urendeka kugeta down payment ya shilingi 3 yake kuma ukaraga 50 ndeni ya ntuko ugitumagira dhimwe urikana mwerekerana internet usiachwe nyuma. Life squeeze ni rahisi kidogo. Life squeeze kidogo. Now kwena bo life ite rahisi no ntukure antu bobe na mpara ntakuwa na kuchapia hii story tuita na mbele na mubango ya chanchamoka lakini ro kirorware ni da yirikira kita dakika 14 yirikira dakika 14 na itathari mikwethro aturi na coordinator wa ngwataniro ya Azimio rotere rwa Upper Eastern bwana Kangata karibu sana. Asante sana. Ibwega sana nontu bwa wona nafasi yetu karaniria bwega na mbugi bwega nontu bwa weru nontu bwa witikiria tuga. Sure. Menya ibwete speaker. Utumite bwo ni kwenda tuga na inkobokatha nontu bwa witikiria gutwa kanya tuga. Kanjo kanya ka kwira mumiro ande ari inkomushukiria nkatho sana nontu naete weru na akametho ya Kenya kou na inkuibwega nontu bantu bonde bara bombete gushiana na kwa time ciao nikenda bakaombotaga mubango yo aguchanchamuka na kinyaga ichunki gya siasa na kinyaga aro siasa na kuthikira weru TV na radio egita reonde ndina nkatho rukiriro na arua nontu bwa mbere nchokeria ekuru nkatho ibaro mbere ko wini egoro maxi nyingi sana in 50 years egoro ekuru ibaro mbere ko win na mweri uno yura happy Mother's Day katu ginyekethera na chere na kiume kimwe muntu ro mbere kwira ekuru happy Mother's Day bwega iraila so now Kangata rutere rwa Kenya Kwanza boni bathurire Gachagua na rutere rwa Azimio na rwa thura Martha Karua bombere kabisa iko Mount Kenya East tureririte either munya akathura rutere rwenu nontu ntuku imwe ntukurikana kethi tware awe lakini mporo uwire no munya no Azimio haya ibwega sana imantu yitura terete na itowire change siasa ya change ya kuma tariki 16 tweterete change tariki 10 lakini watu kai MBC utongera mwaka tariki 16 kinya muntu urama minyumba utina metho na araimenyere siasa bora karire ndakwirira ndare amatin ndingenda munyae wagiti na ndingenda kindike wagiti na mbere kambuge uni mbere pole mbere antoba kwa Batharaka
bakaigua bakinoga nkoro imanto ya yakarikire na mbere kindi ki pole sana nontu bamantu yarathithirwe kindi ki mutongerio munene ni ndo tikwira tiani ne but no at least itwatira na kamwende ndika kuguna batwe itwatira no kamwende ndi tuguna lakini kindi ki na thithirwe dhuluma weta kweri kabisa akatweka kura ni kuringwa na kindi ki watweka nao shinda lakini achenchanirwa imakosa sana mantu hiyo chenchania muntu kewa kyawe yatebui muntu nabati kunenkerwa kira kuwini kindi kina hari committed kabisa kiri Kenya Kwanza itwa Kenya Kwanza Kenya Kwisha na kindi ki unika nkwire imbendete kindi ki nontu ni utebia thigasha wandaria lakini kindi ki nampe yangu gi menya kwa wenja irundune mbakite muno na ko wende ka bakinde kyari nge kunenkerwa giti lakini ko ntumo ndawire na inkwenda ntu beto bamenye bou kinde kya utenderwa iruto maita ya thatu mbere au muchuna giti kya majority senate anenkera Murkomen akuyaringe ukataka kura cia Tharaka na cia Igamba Ng'ombe na Mara kura cia Igamba Ng'ombe na Mara ciathera ikirwiro ni antu batano bana ngabana bana lakini kura cia Tharaka irari intact kikindi kichionthe 100% ko kindi kinora chinda gitika ngabana kenya wena bangi peleti bamusalendo bakunogia buruba bakunogia na wangi lakini kindi ki na ari na chance yakwa ngabana lakini ethaburi ya siasa orare chethawa Muthomi Njuki na mucethere na era Rutoni nenda bwira ringi ndabwira Muthomi Njuki akaya kurwo no bati kwa running mate Tharaka au ni kindi ki na kweri obwo antu bathibitichirwa mbera Muthomi Njuki ataragia uma reuga au baraire kona gitumi Muthomi Njuki no ari ombere kuwa tiritiga na siasa watu wakorite kingi tukwenda munya nawe yetike nani kindi ki nawe tike barabara kantu botrigirwa kiugo naragure antu no ethera kiuga kindi ki nani kirwa antu ni general ka end of the civil servant ariwa nawe tike barabara lakini unyankaribisha Njuki kanya ka ukaribisha antu Tharaka na kindi ki ndene ya Azimio beye turite ngugi na kindi ki isa senior council kindi ki ni mtu munene muno tumba kumuyukia tutenda kindi ki karanjo agwete tokaranja tukathitha delegation tumugire turi Azimio na kindi ki twamunengera Anthony Njeneru amugwira oma watu twamunengera turi Azimio are you sure ni Anthony Njeneru nete muntu akawa aukaira kairingaringa teri ukaibura tu karako kijero uterero nutika kwende boy safe no no ntuyoro ndaibirwe Raila Odinga aitumiri ate Kalonzo Musyoka no kethro are chief cabinet secretary etekeu and he left etekeu thai imatiangi we nakyo so that means antoba kisi bakaibu yakatuchuna bia tubira turari nabio matiangi nete kitikira kile thirikari ya Jubilee tikire thirikari ya Azimio exactly lakini wewe ngwa imsupport wa Azimio ibo kaburu matiangi mberete matiangi kuelewa kwa matiangi kuri iguru sana na gitikira nkwire nuntu kirari ge kamba batu tutuyukie tikira tukirite kamba ora to kwa advise Raila na ora to kama advise Kalonzo akeya Kalonzo atura ena nko akiwanda na Kalonzo tutino igalo Kalonzo putra ari ampanite Kalonzo kutina thina kabisa gintu kira turenda kira tuendete artombero score max tuenda Kalonzo lo manjukwe neto waki Raila tosa utekenge tuenda atwe bas na nende Kalonzo atina thina no neria antu ba tikara ni etete ate athuki na Kalonzo gankwire Kalonzo akeya kakeya thaa 10 ugateka bwa Kalonzo akari aire aro friend mututure kankwenda kwira era aro friend mutua ture imogojo gethe kwaona mundu bende Kalonzo nontu aire aro friend mutua ture bera nakatukura aita ononge no ita kraketa kene pa tinkurungu ito pa inkurungu kaimbi ito ate pa ire Mombasa pa nande beta bera na kingi Kalonzo bera adilonga kiwa mimi nikafanyiwa interview mimi nikaulizwa nilizaliwa lini siwezi enda era ba mutbaru friend mutua ba tukatuitite aya bera ngeti setting go aringa dirimbi ba matuka baura achoka ronene ketha no tegete Jumaine Kalonzo no ari mbere okinya Serena kuri barugura thaiga na thithe kigerio
Ari ombere gukinya augire menya eze kenda botekeze kuga nga gufika botekeze bona kaigwetie na nendi kweri Kalonzo kulingana wachiteka kia nteke nini ngwethera ari goro ona Mathakaru etangazo it is the same kaba na uarari lakini ni na bonde ni ma senior council Kalonzo kinyete kitu mwete utoto kathino methe ni na thimu kumuringira ati onora ethere mbise mantu ni yariku ya kwenda guchugwa miaka Kalonzo miaka ira yonthe aturi nyaki imoi utirio angana gintu ketairwa Kalonzo amenyeretie gwitirwa kwe sympathy vote kwe mantu ya karawa ya mufiba kidogo yeye ya kupita katikati yao anaikura milioni zile kamba nande ibabadagana ile tore gari otumira babadagana nande oni orankwenda kuga ni atiri mbere ngocokia nkatho kire amiru ntuba kumenya uma na weru na nchokia nkatho ingi no ntumantu yo nturokwira gichunge iararire oni nguikwa de proud akwa no ntonte turan toraku igweta atia na indabwire ringi ndabwira atiri ndare akithira kari miorikana ndabwire okaetikia iku no ntokarikana ora kabo gwire tiri you can hire the Kikuyu but not to buy them no kombora ndi gotegura otebagura na ndakwira ringi ndakwira oni titanite na ntoba beta we kongo ge sana ndila na bobe na over 50 companies ila nkurida chongo ichi eku na imbichura bauga batere kagura na into bakoya kona koikonje kabeta bakaurutira kakakura bakona kibaki gitite gutindira bere uhuru kila kitu tumira bombe bamusee uyu tha ine ndi barendo Mathakaru kona kare gotenga buruka ina makena mana ndete ko bagukiri oro tona kala ukiri oro na Mathakaru aro watainya kairi no ntumani kariwa na nyomo u era miainya na miugira era watainya kairi na yura mugongo haleluya auko kuwira Mathakaru ndrola zinkoona atiri bwana Kangata next kingpin wa Eko Rigathi Gachagua ndi wrong ari ankuire manya bambere oni ndakure matinte ngachi ya shengira siruti ndingachi ya national natakwira tiri Martin tutege wind to open our mind our eyes na tumbe kuona kuraja Kenya ikuraya sana Kenya no Kenya ukuri wangarama ngiri 11 wetete na ngari ngiri ngana 11 ko Kenya timiru na tirie Kenya ni nene sana Mathakaru kiri Mathakaru kana kiri ontobran kwenda kuira bwa kureta kura ke kura cia tura tubangita thaici bambere Uhuru njara wani onekete antwara na thaici ora Mathakaru athurirwe ke tumankwira agachinja untuku nene ni atiri bwana Martin Uhuru rafiki wa Kagame wa Rwanda no gatega Rwanda mbunge Rwanda 90% ni ekuru no ene bugo we 50% katuge 50% ni ekuru na tukoge akoro bakegeru sana batikumba muno kuno bakwenda wikirwo ekuru nikenda betatia tona kithira at least bakomba okinyara ke malengo alafu nendo gatega Uhuru mena kwenda kwa empower ekuru mbere tha ina yokirie tokirie mama wetwa Kananu twamwekiranga bana Nairobi no kona arayokia mama ngi twino mwega muno o Mathakaru King Judiciary akwe no muyukirie kana ni merit ya merit but no komenya kinya otete mugeri kankwire oteyo ate mugeria ndipo mbaro kwa aria uma aya ankwire abo funguka tukaora na kobia mama Margaret kobia no kona Uhuru agirire Shaveshi from nowhere na ramuno mini dibo ino ntobuka kabisa kana nkwaria mantu atena jari nandi thaici kurobarika ndene Kenya nyuma ya 50 years na ogeta mwegoro ya kutheta kairi akiwa ataegi opportunity begi gociokiria thai na ekoro ankwire itokwenda mbunge Kenya yithire na over 40% to 50% yekoro ko ekoro baro support Raila bamika ikanya ka bakuraga bongo abakwenda kwithiria bongo lakini ekoro support Raila thai true kinya mwekoro kankurie Kangata ni ntude na ka feeling kari Mathakaru ekia uni Uhuru Mathakaru agite ari kimbageni ruterwa Jubilee na ndakwirire ngindakwira tiri Martin
utiumba kwathorana Uhuru na siasa ya Mount Kenya region au nio nkwenda atija no kumenya kumbika Uhuru kaukira maybe kwithira kwina mtungi umunenera kisiasa rutere rwa Central na ni bonto maybe akuthura Martha Karua yani ate genuine kuthura Martha Karua ai muthura nontu ate kwenda kwithira yani tika kwendera mukirira bonene ntikwenda kwithira yaka kwenda kuthathilisha mwekuru but Uhuru njare weke kuruthura Martha Karua na is not genuine kate kwenda mtu wa mukirira ukira ari kankwirira kuri Martin siasa ni about interest na ara ukona wakinya kunegotiate gintu ni ogikinya ni ogita bambere Martha Karua kera meaka watege goro bara celebrate bara mbere go celebrate nkuluki Kiambu kyo kiawirwa nkuluki nya Kirinyaga ne kwanza urengi kuona bora Kiambu kwanza mesema ni Kiambu yogoro kya kuona ura ba celebrate ukithwane ni Uhuru wayo kwara ni meti kana membi no bokore wo ni gankwire Martin renda kwira mukuru na muthaka bacinanithwo tumekabo mukuru wetu make muthaka ethere na bitano lakini keyo chekwa kira kiega mukuru kimwe muthaka kero tharia bibio ndo tumia kike mukuru nuronire goro Adela ukagata muthikirie bigatika wina maoni kana bire byaku Wewe kurokera 40188 kana 40321 tutho tukinoka kanini tuigwente tushe biashara tuchokere ndina kiore kire Mr. Kangata tukatha tukimurio riu inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee, changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Tuiterikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio bia kubia nguku au we biashara eno. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwayombe ndene ni wa gwika Ruraya. Ni cute. Ya alapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamiro Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionde mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukiria biashara cietu Faida kaya $500 ni magotomanio ukerera ngarera ciana ciakwa Na nona gute muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno. Ndaile ankonenkero anantu bare ya kuri batura kwija Mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi kwa mwana tuthunkume ukubie gwaku ina kuri Tunategemete mandikwa ni thirikari ofisi na tuendeleire kuruta wira wonu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira wonu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesi ngano gasivu ki service nkuthithia
imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorerwa ni ndene Wero TV jumene cio ndema gatuthunkumi kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi nande tokarakara ukire mana na chole baba ali America nande iberane no muno wa skuru nande bako muri nanda kuthithurwa ni we abereri oni bukamba kya children's home ana baba street chine batera kana bana int de wankenete kira kiandikaririe ataberie we atethio jiona na bawe na mukoro na mukoro ndore tata mukoro akariri ojo ndego kya mbone bubu na endo kumenya nande bi akwana to mutetheria ana bakara bwega oni mpandikira na andikita tukabya kora twi atude munde kulima na nde tona ana bakwana wanya fees na bale the just school na nde ana beta school ba umwita ndiba mai banene muno na kuthoma twina na ba bathomete thoma bionde ba college ba university na bantu jonde twina da sofa twina doctors twina engineers twina teachers twina pharmacists na nurses ho ndi bandiki ndingure na ba muno bangwira ya no ntona betire baturiongaira no ntwana bangina alongina talongina Mobango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara yetu sako, your success our pride. Twarairie mantu jegie wendo mantu jegie mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega ukathugani wa ifumatiru na tigwa ifumatiru na kinya anabanthaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinyengo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwe kurwo kuri maguchwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20 Beta Purity nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa Ama hapo. Leta driving license. Ala. Ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye muziki gani wewe hapo? Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa? Tunakuuliza ni station gani? Gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Wero FM. Umamundune ija weroni. Inya star 812 star 982 hash wekira nsambazira jasikiza tune yeku samba sera egakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa inakwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba sera egakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa inakwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba kega nambarie naciarinde murie gikomanwa inakwe ngurubu nembega ene gwaka mucie samba sera egakandikega nambarie naciarinde murie gikomanwa inakwe ngurubu nembega ene gwaka mucie inya star 812 star 982 hash wekira nsambazira jasikiza tune yeku Waku makuringane ushokie
sawa Isaka munene rumbo ruije kene jankwa kaya shietu za mero muthikire thejire na ndeka 36 ngikurikania weta thokone kana weta maguna sara downtown kana makutano kana sama distributors kainya mutuate ukenda kwa kurukirwa hotagura mutujora premium ngano ni mutujo kuma kwa Joy Millers thondeki na hygiene conditions kana theruburi guru kabisa utombo kompea na mutujungi ndene ya thoko arania na Joy Millers 0723730539 kana 0733851201 muthikiria while at it ukireja tuchapati twakuwa ukisikia utamu ukisikia vizuri rika na atire koi mukenya ntwamu nwethai utena bya kuruma atira ari otuku atira ari breakfast na ntuba kwithirwa ati na ingite kana ati kwenda ntuba kwithirwa ati na bio na inkomenya buno kumenya na kampuni ya Safaricom Kenya ni kumenya ntubo na ni buntu rukirorwa ringwe ndo kurikania ati Safaricom bari na mubango baweta pamoja tuungane mubango jo ni ara utumira bonga point chiaku kwithirwa ukirera mukenya uri antwana utirona bya kuruma bari jita bonga for food kile bonga for food inya star 126 hash withdraw kaya na bonga point chiaku chiete chia tetheri mukenya utena bya koraro kirorwari na wa inya star 126 hash select 0 na ina option ya pamoja tuungane kumau select 1 ndio ina uraomba withdraw kaya na bonga point chiaku no ya either bonga point imwe no ya na bonga point kidina maana 5 hii bonga point hizi ikarera mwana omwe bonga point ngiri 50 ikaurira nje mwe bya korea na bonga point ngiri 50 ya toma ntora yonde iwirirwe nonto bwaku just imagine ntora yonde leta byakora kwa sababu yako nonto bonga point yani ni bonga point tu imagine bonga point cheto mi but I know ni vitu we expect so na bawa atire kidhiri kiwa atire kwayana tora we na bibinge exactly nura we na nkoro yana ja nkori na Morris wa makutano aja atwira atire alipeana 1500 nonto chirara yacho auga kaka hana kama kanyire na kwa muthikire kwa twika nwithirite ukinenkanira kinya bonga point zino twende kumbuthira mo tukimenya ni mbio yongo ya ukuchiririe kinya kuthira ukinenkane wanenkanire ingana na ningino katugeta na mbere gutikira dhani ya mukenya ungi inajaa pia na Morris kithe noti ya 1500 ingi unaweza peana exactly either we ne mwe bonga point moja kwa simu yako peana inya tu star 126 hash alafu select 0 select 1 niyo ina option ya kwa na bonga point peana zile bonga point uko nazo thank you 839 kangata compare Karume Kirinyaga na Rigathi umite Nyeri County, they are neighboring counties. Kiritha bure yakure na ndio tukuthuganija mtu Azimio. Ulisikia wapi? Sasa nataka apige hesabu atuambie no koja ujoria kikabu kia Chuiba bagitike Rais Nkuruki. Okay, nende kurira cia ndakora tuomba kupusa kura cia Mount Kenya West. Kura cia Mount Kenya West ni nyingi sana. Na menya kankwira Martin narokaragia muno tenara intobie yaira inarabiura ira kinyoka rugura nduka wakaria gikugura karia na gikwendia no kuona kugura isaso no ntumika profit ukigura lakini ukayotweka utikaria nyumba bikauma biete bikiro mibuko bingi gukare na kuburi winge bwega ndene ya area itokumenya kira ruto rategete akiyukia Rigathi ategete kura cia Nyeri gucokora na akona ni nyingi but itwakilishi bwega nara twina nara kwa antu tutigirite nao na nyoga tega Mwangi weria no ari mbere guca congratulate Martha Karua watega deputy governor wa Murang'a no radithire kinya demonstration agina nyamo anko tuku barine mwanka thitha cio tuku na wataga ba James Mwangi na timu ira yonde ire sunira ni tugwete bwega alafu nende ithaburia Rigathi confusion ire kenda ruto atarandio nte kome atagete na Felicia ango yo otarandio menya antobai ba command menya na wataka kinyabura gachagu aragia ni antobara just anandio itorone na ndio laikipia alitengwendi yo division ya kwithano ira itengwe muntu ni ata division mantu ya division of so whether PA uru PA me personal assistant kwa kanini tu kinyandi na PA okwa
Aria nkugo president wa Uhuru when he was the minister that is. Wote problem. Nande kote na thina ngwe PA uyo kagira ya tigara. Nonto wote thina. Nande katugetiri. Ruto bena ndiyo weri. Gomene ti wana wekira. Lakini kankwira Martin. Wote makosa Ruto athithetie. Nonto wote muntu arari no mwega okoya. Anto bara bega bonde bekire Azimio. Oh really? Eto ari omanu waringi kuyuke. Menya watega anto bara nabo bondere ni nyinga biritiri iko. Kenyinga kwa na kiritiriko kina mantu yangana. You see, bwana Kangata. Kankudiriria. Okay, akona kenyinga kiritiriko kina mantu ya thatu. Kina ndande, toi kakirigete wakana. Muntu nora uri na shure njega au. Wenda boroga akona kenyinga kiritiriko. Okoya menya kina mantu ya thatu. Okethera kenyinga njereni. Kina toi, ndande, kakirigete wakana. Kana mibia kiraga na bo nene kikarugure nyingo. Nende gitu kira kirione atiri. Twari o maburu kwale kinya muntu blind nuko na condition ina munda bandi yako ewa arero atiri na Martin tutena wowe andika au munda bandi akari ya Azimio bacoka kiri Azimio bonde na kinya wetengula bagacoka gito mimbi ithabulira achethero egoro iri angwiririe ira kuyukia marende no paranya kuririra uri tigocoka ringi alafu nokona wento kingi kira kwenda kwira mumiroro ku Ruto na batu ochunguzwa kethira muto yo isa sawa na batu igwa isa psychiatrist nontore Ruto ya gairite ko biro ko mero ikiona tukathieta muntu blindly nimbio kona mero yegi mbera buru mbera biro kona ke Ruto na araere mero nonto no kona kingi araere echo ero ugo kwa speaker tu speaker wambi bare ribo bakaromera miunda na choka ero ngakonengira taito ya poti nokurika na manto yau nendere kaka nengana na toito poti ongeno ya monekera kasarani ongeno ya monekera ya poti menya kwenda to ima kwe manto emo pati oteka gwiro ma intobira biara simale kenyari arige akwire Kangata toka changanya muthikiri wetu kidogo atire wire amonekera taito poti kara wire atiri poti ra yari kuthamirwa na Naivasha inland port ya choka Mombasa ni ko atikwenda kuona Ruto ko atakwenda ko benefit na port ya Ndura Island port kama Mombasa batebati ku benefit na port ya Mombasa na port ile ya kilia mirigo area Naivasha benefit about which families maybe are two families that need to mention yangu ile ni basi kurukira tu kuringa na teto ile one ateri iri biashara no mwana biashara mtu kiombe ne batu kwetire biashara ende rutoka kabinafsi sento bionde ne ndio ngino ya port ile tira kwani biashara ya president kiombe ni sawa ira ne bakwini Elizabeth na ito waka yetu ni turakire yetu na re wetwa Lamu ile yetu waka yetu Lamu Kenya meato tora port gato kombora ne British ira teto for 200 years so gento kira kwenda kwira mbere nte kwenda kuma ke mantu yombira ya kura cia saindira na saindira uinda kwira tiri ketoma woni ngwakikisha Raila ashinda kankwira Martin ngure tushinde tuna Raila maita muwanja na baraba tushinda batura tukomya kandi ibo kwenda tubonia kandi ikenia tuchethe unde tware wo tunenkerese bento yuke thate Raila ona ndeka nkabonekera tukankagita no ntuntura uchetha tiwe tate batu ashua tukarea nukona batu ashua tuketa tate tukarea na kintu kingi kira kwenda kwira tha ikura cieko igwatene cionthe u alafu kwe mbiche ngen kwenda kuonia Raila no aretere sura ya kitaifa na sura ya kitaifa ere yire u mbere tukaya kuthura Rigathi tukathura Rigathi na Ruto tukethera history gicokaira ringi tuketha twisha ku nemo ya rotation gitumi wataga 1978 na 80 Moi baadhana na Kenyatta kiko nambi ni kweli to yerenge Uhuru na Ruto Kalenjini no kona wiki amakiringa Kalenge na Ruto na Gachagua renge giko na Kalenjini baadhana ya usau kankwire gintu kimwe akenya tika bakimanio na reo Uhuru ugire tetura ibuye litura kwatha menya bambere Murungu ari watrende no kuri Ezekieli ndiro na muntu munene muntu buano Murungu etete kura o menye ndeni Murungu iri mutongorete ta kura buru Ezekieli nyanya atongorete Ruto na njore wewe ta kura buru kada Ezekieli nyanya yetami yangu ire brother yani mera ke siasa ne kurigare kidano ategere goro Raila narambire kukinga na labure mwe Mombasa yote kaure akinga na renge Western yote kaure na ya kinga renge miro yote kaure na ambira amero rata batiko dide da yende
na kamwire Ameru batitu tutatari nene sana andiri kidogo mati mbero taraini ne ne atiri Ameru baba tu support ila ninya muno kere to defend ite bieto ite 72 ko ite to ne 72 tomba me Ameru baba tu kuluka medo to ne ite binge para stato na bia dirikari ite 70 biriko to na KNDCI to na kia NCIC no korika nabo to na gete kia bia education bibia na to na bia bakaimenyi to na bia ambassador ba wetwa to na ambassador to na ambassador o wetwa to na ambassador nyoko mamikidori na by the way a wetwa re areo ko watu inwe Gatimo ambassador Gatimo to na ambassador asiba inge sana na to na ite bibinge muno bila to in government ko ba tu Ruto ararithire tikire itebiu na ryanku wa Meru riranko thetera Meru bimete munda yako nko thetera oni mati oinde sawa kinya Ruto akuluka oinde sawa kana lakini antoba twebera bakone yako ibyo kwenda sana twebera ora bakatetheka tobati ko ibo kuthomethiana ibo kuri mainto ibo kuthithia matia mainge muntu mume na bati kumenya future agetatea because opportunity does not happen you create opportunity to create yana beto ne kenda beta bwega na bendelea mbere mbere kiburu o maburu karimi mbira Ruto aratwere mbike cabinet yawe tutukwete kwina nato kaendenya kura ntu wawe nibia ngemwere kumenya dekana promise kura kwibyo kona mpabyu kona menye thaibi ndetatea. You see, as much as tukuona Meru ne ai, you know, bini ite point you, ni ite bia kwa point. So, tuteko myakethera munya etara, ntuko yana cabinet rishapu ebwedwe. You know, kombe kadha hii ni uhuru pa wata nilete nwe, maana karerete. Kana ba mwere, unajua anything can be done to get votes. Kinyaga eta tochuna ri, bunga otoira. No kuona miato kuona barabara, muntu akonia barabara teka ko ukoria muntu jera ko indeu, ate wikia mwanka na awete. Kwa geta we kwa batu kwena matumaini turone together to the next government na egitera to kuga yanko era antu bati o testi sumu na Rome bati o testi sumu nabi o testi sumu na Rome na antu bonde brava kuga manto ya Ruto kanko fananisha nari me hapa mbere wegento kimonko enda omenya woni lentorina wire manto amega muno egoro lakini it is kiroko ndero tias au awoni nguko bubwe muno ba usethera munya atanenkerwa giti lakini taigwa kiariria kindiki au awonda supporta kindiki wetatea na wingori kana ngorigara muno ni anto balentore na timu yawe ate ntukora gachagua akurukire athurirwe bo anto beta press conference ba mberia kuwa kindiki otewa na takona ngugi ba ambire okangirocility gachagua Bambiro kwa ndio ni murume katu tokachiria mara ya mbiti. Ripoti amesema. Kwa swali twario mabu na ndege tukinge kwenda kuwa kireito bira eterete ndi byakinyire. Kintu kira kireito akirare kireito nene no kire fule akampirira ila nendi. Imbia reterete. Bere aiterete kwa na thirikari igeta. Na winda gerete kenda kireito to mupuruvira 100%. Noko myabombere Azimio enu for example Meru kinyete watene nonto for example munya the other day arare Meru weekend araura kiraitu left right and center baba bondo no kwenda bakarake kiraitu no ndo natwere kuwa munya naye running mate no athora uwa mjamaa amekuwa kinitandika kila siku mwaga mboga ni mwage ugali tulale njaa sisi wote lakini yangu ile finally kanko uri mbere odria ni tu ntubo tumbo consolidate ndu ntubo tumbo karia nthi munya bomwera wore Azimio kiraitwa ari Azimio tuwatana imbaru tukire no tutakwende bochindana wona uraero etike minister wona etike governor akwenda utina obo tirimana utina obo tibi bochindanira why can't you sit down and advise egitere kinyete na ndiro karandi na tofauti rendi kaura no tukankwenda kwera ndi kwambira tariki 26 na bao campaign ya tweni othai Meru Uhuru na Raila bakara Meru 5 days kambire muthithikiria bo miaka 5 tathire ite mbere no kumya kuona antu shekiche kiraito na munya yana around 3 now embere kabisa nira nyuma ya kithurano ya bakethana cia na aranjoi the other day Tharaka-Nithi the other day rira bari na Raila ao ndirege mbere kethania you know ndatoenda wira ringi munya gacetheri ndawire munya ga ocethero ndawire antu bendo mpura bende nyongela maiga TV ntu kwanda wa munya ate oneti bari kuraga TV cyo bakendo ndinga maiga lakini baretikiria oni be ya o mabuga bwete ate bukarakari so inyotegete ko celebrity kwantu ba celebrity turombera o celebrity na mpicherere yire na ibo tudakwira ngi ndakwira tiri bwana gichunge ndakwira antu baba kuwa munya ewe ba hunda ibarona ni yakwe bibokira
na wonika nkwire gintu kimwe kira nkwenda okwira mbere rira thithia athurana ni meti richarge irathithitie tutira mamai kurwo biuria batwe aturingaira personally Raila aturingira personally na ate wakara repercussion mantu ya toke ari bokandu tension ye kauma re bokandu ate na ate bokendika mantu ya una ate yakara na ate bokandu that situation turenda toke ari no na ituringaira personally Raila ari tengo genjo mungu mukuru ata mama aichwa buraka balance inde tate nende kintu kira kwenda kwira ni atiri bato to batikwira tokete tera munya we ida gitega Anthony General kana kindiki ointe kwenda kindiki akaranja kindiki ate karanja buru nonto mantu yakua kindiki ambo karanja gotebu no me abura kindiki aragwire woni nkohana kora ikuthura ankwire buru ke kuthwania kora ikwenda muntu tu true twari o maburu kararere kuwa ante kwenda mantu wa Kenya kwanza rengi na munyonge hana haki gatwari o kweli munyonge hana haki so woni nkowerwo ndo Raila ate ruto ateta renge tharaka ruto ateta tharaka koromba ku yo yathirire buru na inkoromba nende nonto kindiki no na amenyere akara nthinja na chwenga bana rato support na muno ndenda support Kagwema no kwana wendere kwatanithia kindiki na Kagwema menya wewe ndabo ya buru antile njoka are kindika ke njoka watu Jubilee menya kantu kutaratiri kwina nto bomite igamba ng'ombe na mara Kagwema umite ku Tharaka na kindiki arumite ku Tharaka gatwarioma Charity begins at home ona leader support Kagwema agenda kuruta Kagwema ri okirorio kindiki menya na power na batere bathije tere Muzalendo ore Muzalendo tu na nkamwashwira akuluka bashwira Muzalendo gitumi Muzalendo na to karaku lakini ndenda thayu rankwenda kwa device Kagwema tukithira cia na kindiki bakaranthi bacie thirikare 50-50 afadhali nusu mukate kuliko bila na ndi beta bakaranthi babana Kagwema nau na kindiki okire thai ya Azimio bathithia thirikare coalition na Kagwema na ngekwira o maru nene Kagwema kaithire ngabana wewe ulisikia wapi ukirigira Raila atonya agaite kirima urone bora Raila itire kirima goro araitire kinya ateni iratumira bya gwita aritendera yo ndigia karetie Raila itire kirima na slippers eringa ndeka mtu kaichore atendere bya ukagata na to mama thank you asante thank you very much inya star